nguko ntakayikireyo nkiriza abajenyi abunaga bwa nkugambire munse kwa turukutaye isomo wazo gwitwe rizoba babanze bakora musyeho ayimo yo kura musyeho tanche ngeri yanshemereza konka nimba kurusya sande King of Kings eza cyashiriye cyamani amukurukeyo abashabira amachache zagandi ni mumwe bari munonga abashabira banyakaturici mbakurustayo barokore ninjirize zindi konka orukumangujana sinziza ningashara kwimbisa hanga bari munonga banyita ankuwirba mutebekana sakano manzo wa program injiriza nkwereza maraka gabanta bakora musyeho then nkwanjiro mura magwitu okutura tambo na goma bazigutugerizo woshe nsabunonga wabanyijirwa ambassador namusyamure bagenti bari munonga moderator w'izoberi kandi kabana cyavuye bucikire no kwakira ba parole sabari yaha bagenzi banje no kuba kurusiya yo special kapota bira byo mu karuru kenkoni rukayo ubuwarga yo hugira buko bamwe bagwireyo bafa bakurwana akenkoni mitoma tabiri yo karuru kenkoni kinji kabiri ho kinji so abicyeke byindi kabiremu kandi rukamba mukamuraguraho tukamugambira tukamujyana noza garukaho rukurura abantu baza kutera karuno za kumanya ngo arho abantu abine kuterwe nkoni na nabine kutera so kandi kapoti yo twiro ryo mu group yabari yabine kuterwa ngweno bakugorire ayo na process muri abacecezi ikonga kabaho namanya ngabe cyane muri abacecezi mwe bari mu kacecera byaraba so kandi abindi mu manya ka ambassador abanyigirwe onkebere mbire nyine kintu gakinje munonga bwana moderator ahawembera amizi gabira mizo muri mbarra tinkumanye byuke bindi konkana ateka ngo bundi ababashije bo kwebembera mizi gitu mu Uganda abinji bari bayumbururu bakazi babo binji bagira umbururu so esente nkirebe kezo tuyinshashura zona na za machine zona bakanga kuzugura baziko umbururu bakazi babona ahubwo kuva to kwebuza amizi gashimira kubura okwezi kona abantu batine mizigo kunywa batine mizigo kunaba abantu bine fresh fruits nibenda barebe korera yagaruka ho muri mbarra in fact nyowe nkanya ambassador abanyigirwe nyenda kumubarizinga nza kubahereza weekend baba batakaterereza ikintu cyamizi ninga bakatugambira bwa kingabura no mamizi kwemererwa karagaho mutakumanya ubanga garuka ryari ubagaruka so nindegateka ngo arukurra amizi mu Uganda yona engineer mugisha ubo wabushenyi baba iba waroida hariya commissioner mwaba mutatereze nshonga ya mizo mu weekend nza kugira iki twakora ho nkitwa abantu abanyigirwe abo kubero muri mbarra tinkumanye bifike bindi gegariyo nkitwa muri mbarra kubikane tushabo buyambi okugira ngo mutuyambi abo kubagamizi tumutagawusha amizi ntubantu gagura kandi tushashura kasindi kandi obwe na hatubuga takwiza na business gara na bir na hatiness gara rukubaro yuguza kasiyo ne bareta kandi amizi tutagini so really yo tureba ikizu cy'abantu muri mbarra kandi ntushaba kujya mwaba mutakitererize nyunkanya ambassador abanyigirwe mu weekend ninza kumobilizing abantu bona bakabuzira amizi muri mbarra twije aha office zanyu ninga abantu bashango abako makagabo ntugamanya abako twake twashango wanyu munimwe mugine tubabuza bwa kimwe n'umugagira ito tukabura gagera bo bari habakwaza ko bagine barho atishiwaza ategesha waza wa engineer mugisha ushenyo kashanga amizi gatariyo rabagine waza waroida hariya no shanga mizigari so really ntuza kwijja nebidomora gitu ntuza kutaho wanyu haho weekend mu mutakatereriza kintu cyamizi kapota kurga karuru ka mitoma kandi turukumanya karuga rukujo tunindegwa kurahira kureba tugambera abantu urunoza kurahira webare munonga umutebakanza program anko wirba abanywano banje munywano wanje Bright Mbenta muhirukire abantu bamwe babiri ni banshabira ngo karuru nkarabemu kandi bakiza nyuma orango bari rumaje mutamuha karuru urundi kiba kwenda kibura kumbe ni mpika Bright atkapota twendeza bwa chairman akibona ba mitoma timutakoresha batiputakoresha atoronda Bright cyakwenda kinyine kikubura konga ni nkunda ko munywano wanje uturimo umukwenda kutereza Uganda munywano wanje wabanyigigwe kongana ni nyebuze kintu kimwango Wilberi izoba abanyigigwe bona kuba kwa bari ngo mushijogo rero mu Uganda kino nyigigwe wamurebe koti okamurebe sati okamurebe nkito neje motoka inara ya parking Uganda tino nyigigwe waje nguri ambassador yaba ni uri ambassador ukura abanyigirwe rero Uganda tino nyigigwe uruko ambassador we na mayuna bana ono muntu nyigigwe na shwati no ko kumurebe bobuso nangwa kabye ngo bijwaro ya bijwaro bobuso bukutukura nonda kunja ngwinejara konka mwenu twine kuguma mutyo nabaza ko bari ambassador wabahugire
wabahugire na wakireta wonga bari hiko ambassador wabanyijwe ambassador wabanyijwe orukusho waguma nungamba abantu baragarike gumogamba amazima otinkashemererwa konkati ngwenda tugamba ejo tugamba na munyanya ziporosi hina abantu abakweza bakabaji wakenda ngo abantu bagume bamutware nkonyijigwe hakatuma nabakubire amaraka gabo gakurugayo bayangagamba nyikirizanye bazabantu ba Mitoma abantu ba Mitoma district nimbe bazatine mugarukiro ngiyo urubunga no fachiko ryo wa yani singiro ya ukanwa cyabisha wo nimbe bazabwo burumwa mupire kandi mbasimu echaman 24 burunju bwa Mitoma bari na batera barot nintekateka nabarabireho nibaza koro burunju bwa Mitoma habo kuba itwe nkaba movement ekibina nikisinga itwe nkabantu nicho kureba nyotinga tinkunda abantu akuja ati nyobansinga ati nyije independent apana kuba reba kusinga tukuja ngo ensi yaho kandi ekibina tichaho gumiserezamu obundi abantu babasa kuja ngo reka turinde gitame ndijo obundi twendije ndijo tamera akora te mwere ni mpagira kuja ngo gambaje orono barobwa kanyo umuntu wa movement ni nshara kuja ngo kumba reba nsinga obabanyiba obahazamu obujogoro ko kumanya karurutka kaba feya obundi harugamo umuntu nko muntu obundi batamutumire no kumutuma ushanga yakushishira konka chikunyi hamara magwe kibintu ni nshaka kuja ngo tugume twamere tukunde movement yitu abitagenzereje tugumisirizeho ekibina kitu tukachangaho kikiriho kandi kija kugumaho ebiro byona wade ba Bright naza kutandika ekibina kiriyo nichwaho nebyo wabo tibiteririye konka muhame movement yitu neza gumaho kandi hamire kandi turenteyongeza abagize honorable Bright Muhumuza enzarwa yakakoba kando yesimbire tiketi ya Nupu nkamemba wa parliament omuri Mbarara City South twakutangirira gamba n'abantu abano bareba GNTV uri munongo mwami urba anko uri munongo w'Kinisa Bishop Cyrus n'umujungu wawe Nikora n'abakristo ba King of Kings okutwa chance yo kugumana tugamba ebiteka ngo nibitushasha haboko twija kuburangiri kandi Red TV ekaterwa ababurizi bengiri n'abarokore kuko ntujya kugamba ibintu ebitari kuburangiri habo kumanya ngo Bishop Cyrus na management ya GNTV bakachimanya ngo engine ninungi kunkana bwe nitwetaga ngudo nitwetaga mbazo marwaro nitwetaga abana bitu kushoma nitwetaga imirimo y'abana bitu nitwetaga amashanyarazi nitwetaga amazi go kunywa bwe batukiza ngo tunge akanyaka kugamba ekutsasa imbasi umuteza program nyenda kongerera kadyange abyo mwami ambassador Robert akintu cyamizi kubura nyenda kubureminga parliament yanga ba members ba parliament bambarra ba ankore babene bakorwa baze bataringa yabamba karuka musingire nyenda kubagambana ngo umukozere busha kamage akintu cyamizi mukozere completely nothing because ba MPs bakwata independence ya mani bagereza National Water Resources Corporation babahereze mishara minji munonga nico kurebera MD wa National Water hati omukazi we aibe yayisimbi niwe member parliament wa Bushini deputy MD wa National Water hati niwe riragaruru karukiga nabandi arho ndiju nawe yayisimbera rubabo head of human resources I think amwita Ernest Ngabrana abaye hati ni kireto ki abantu bakure bitongo lebyo esenge zo kugamo bakiyamo bakaza kwesimba mbantu kandi batire points nkure zo kugamba kurekane bakorese sente izo ku National Water Resources Corporation obenozo muri Igara West orangu silver mugishangu yasindika yo candidate namuntu abere yagaje kwisha tumutere nanga kandi mirimo yeye yo kutwereza mizi ekamuremo injiniye muhimburo wano gambo ibo waroida omurimo veye nuko
pipes no kureta mizi kakaikumbantu ngo umurimo gwa silver mucisha no kugapampinga because kakobo wawe nanka oine yo pipes ziriyo ubwo murimo witsindisa muhimbora kagukora ekizibu nturwana nabo abarimire kupampinga mizi kakatwika exactly because yo ministry of water nekora mizi gateko mbyabo hati okurra kwitu tikuru kugira ngo tugira ngo amizi bakanga kugatwisa pipes ziriyo ona zero pipes ziriho tubiye tugina witu gabura hati kandi obwe mugishawe naguma natushabane sente buri kwezi natugetera biro kagatara amizi kanutushaba biro manager wa National Transport Corporation muri Mbarom general manager niwe is the highest paid office of government in Western Uganda hati we najya miliyoni kikubina mushanje bayira ko tokuchimanya just general manager wa Mbarara ko nkora cyo konka iwano mwenda no mushango mu myanya ibakuzamu za wine zebeyi nabica barimu ebyo kumugambira ngo amizi gabura takwera kubura because nka TVH bakabire bizireho bashoborire if there is a crisis if there is a problem because information is power atukunda abendwe kwe ntire mizi ndikaraya anti namara meza abiri tokwenda kuza TV ko tushobora ngo hariho kizibeki icyo twija tukagambira twashobize mushango problem yitwine ni politics ezitwaje ziri kugamba point nkuru abari kuturabajya ngo weji yagamba abantu ko kashina nagamba abantu amizi kwega buzire gakugira ngo ngo kibira cha FDC tukuza kuzayo naba movement imwe mugine mwe bakuturaba movement imwe mugine so harebe inte tushime kutam politics ne bitashime kutam politics ekintu otakaza kubuzo wachigamba yagamba kintu cyo cyukuru koka washanga maraka agari kwikirizana nabyo kwikirizamo agari kushana agari kugambira kushoboka umwana wawe agari kugamba kugira ngo tungambashana zikasentenge amaraka agari kugamba aha mihanda yawe amaraka nakagamba antindo zawe gari kurwo mu kibira cyane shute platform nikibaje masanga abantu banasho shute platform ni umanyesho nga yawe ubusasa nato chini winje original yakuraba yes mweno ikintu cyane shute iza kuvuga gitaho za street tugambe yindi kugambira abantu ubwira bo kuza street kwa kuza office ya National Water iwe no jango bagine ngo banjire kugashoza ningataro ubuzima kumwakera umurembe okaza National Water tokuza kubuza ntabwo acu burukano ko na ngo oreto kintu kakapota yana garaso nabayikiri gashirimo umuntu waruga bitere ko mitoma aci bitere ko mitoma abine barareba TV ati bona barargo muri bara mu television tubakora baso gitibara no just point of information wabo jini rero moderator akubikiriza nyondare information ochere kwe karakasa bwa I am not a master of tukuja mu nyonyi n'amagezi mingi no kirizo I can allow you to inform me konka I want decorum no tine moderator no just point of order point of information bakwikiriza on inform you to aba moderator I am trying to guide you to aba moderator tine ango wili konka you don't want me you don't want me to inform let's have ubwano gabe bikwire no be abanye Uganda ukabona ngo warwo mu cyaro ni kusasa so umuteza program ni yenda kubaganda kandi nimbaretire nda musoko ku national platform mukama wanje cyangwa gisenta mu agire Canada konka atakagenzere agize ati akasiga twa ronjinga fundraising drive abakwenda kutwaka sente ko kurunda karuru ya twa exam twa Canada ndacho nakiriye kuzirunda nani mu muzirona ni buri bantu twenda ho that is when mango ko kantu nango security no basa katuna gaho so enamba zizo ziyama kutiyona uroza kutaka senta ko ine nakarango maranoza kushashura zakashashura kandi bakwenda kwesimba mu national platform mwenda itwente bezitu zikigwiri mwako no jya kwesimba bright umuntu no kirizibwa o entebe zona zikiri free ataka ago kubaro abantu bajya ngo bika closing no nango joti zibuzwa zesimba oreka joti zifuri ejesha joti zine bo kuzesimba umwanya gwero ko kwenda kwesimbaho
mukirizibwa kwesimba ubwire bukiriyo wabona nda kwesimba oje oyisimbe yabare Honorable Bright ni GNTV nzizi dakika zirukanga za 34 zamara kuni ntiko mushayiti n'ijya kana turugasha mukaga kandi mbaba bunatayisa Honorable Bright Honorable Kapota amana na Honorable Robert wabanyirwe ndagera turuganira ahanshonge ziri kutambura mu mihanga mbabo aba NRM hati bari no betonganaho aho bitaratambuye kurunji zidakika bagandakera izoba n'ince karene bagumizamo turi kureba aho akaruruka primaries kataratambuye nici ebi NRM yabasharamo ningashi aho bakwetongandiraho nici ecyabasa kuba kiri kurugayo twenda kutandakana na Honorable Bright urukushoborera anshongejo turi kurebana n'ikibina cyanyu n'ibindi byo butegeki kubiyetebekanise omubyaka karura kutwaza kuzamu akabona mpaho Bright yagira ngo bo ibina byabo omunup nabaciciriza oku picking nomination forms rero okesimba konka aho ndukugambire ibi aho turugambire ibi oshenza mnonga chaguranye center mu president wa NUP kandi wabira otwira president wa NUP na hati tureba ati no mwesimbiro ndende kumanya obando kugira ngo amani gabire minji ningate mura kibina tubarikirize ukwesimba Bright na tushoborera Bright gamba n'abanya Uganda ebikutambura omuhanga no abantu abamwe abatarashembererwa mu NRM nabunara batanije kwirukanga naramyano wanje ka murari ate ari kurangirira anko wa DP na nabandi bari no bagenda naka poto wa mukwatsa umukono gw'amano bunduka okamuska matira masimo bakatembe inyangire yinkuruka mu movement yanje gamba no munya Uganda bana Bright ati wabare bunonga umurundo gundi nishaba ngo bituri bacu mu studio rizoba umubya nishongaye na irezo mukuru no mucye twoko kandi je debate tukaje tubatakambuza yawe negeshonga yawe no ukizibwa ndako akawagira ubwoba yazadi ai no bwoba umuntu wose ndwa karuru no gamba kenda hero no tegwa nitakuhumuriza parampo umuteza program n'abaturikizi ikaza kusinga ni nokareba ngo ni mutota shecherera barema uri mutota shekaburema kansingiro ryo no shechani mbabaza kusinga Bright tinyincha kare jendo misho umuteza program n'abakutureba akaruru kainare makarujuremu kakazamo tindakagira mukanjire kukatera kwankani monitoringa ninga ni nchondoza ninga ndeba ebya bintu bigendo misho ngabanye neshonga zanje cyo kubanza ngabanye nyenda kureba hari ekiriyo kitishemere kukopayo kabantu tu ebiba kubagambaho namazima je naronde motoka ya mwana wanje naze nyuma mpora nagumana nyitora ko ejo kugenda cyakandi nkampurikiza za television na radio rero mpurikiza message ya ba candidates kandi twiyabe naronda karuru akabagamba ki ebyo ni bikuru munonga nkaba ndeba ba agents bone bagamba ki hamikutu following ndeba nkaba mpurira muntu yarwa Kampala yaje ati mumpere nanka karuru arugere Kampala kandi obwe nawe ari kwenda keyi oweyeba muri kubi ko ngoshanga arma natawadiza habarimu ishu yaba mafias kugira ngo nyoni nduganza mitoma ndagira ati muterere kapota ninga muterere kabigisha nduganza rukunjira inti mutererogo ko kananyo wanje nyesimbire bantu maraka echo ngakire mu mununga ekindi nkareyamo orurimi rutabonire omuntu mwesimbiro mu kibina mu kibina kimwe ni murebwa nkabenjwemwe konka no umuntu najuma mutayiwe ngo akashwebwa gamuremo ngo akiyemenda bakushoma ngo no musinzi ngo ayine marayo ndijo ngo agashwera umukazo wa kabiri ngo abana beta inemo wiba ngo wetamanya kugamba ngo ayina mino gasirire hateze shonga neshonga zo muntu kurundira akaruru yari
mbwene ubwo n'umugamba ngo mbe yagamba ati yagambisha kuzakorera abantu yes ubwo muntu mugira ngo ayina mino gasirire wamara kumusinga ukabe numwetaga nk'umugarukane hono kanyeje ngo nyina mino gasirire rero ningarukana niwe walizereza so akabaho tarabiriho voter nangwa not voter candidates induction sessions ba candidates bahenaremu kuba bamaze ku expressinga interest bakaba bashimiye kugira umwanya wo batwangwamo bakabanguka bakabashoborora language bashimiye gukoresha n'ibigambo bashimiye gukoresha mu campaign ekitarabiriho umuntu akasoko n'ikindi gake aronda akaruruke dini ushanga tine point nemwe naje tunyowe sapuri yanje bikira Maria wanjogu ni mu murebo ukuhurira ngo hati itwe ndakonda karuru rushaka abantu baje ngogu no witu ubuzima ngo no kara yitweza no muyima ninga no mwiru ukabirebamo igenganda atogu no mugoma witu hosho umugoma wanyu murabo muratereka rukabagoma ni munda mukuru wacika ibyo nkabireba muna sinjira kare kabasizisha hati ukoshanga mu bantu baryaho ni barondeka katine issue zone ekindi nkareba mu politics de sente aho umuntu kwemerera kajya tunyowe ukurya no kunywa tuba okunywa no kuganira tubanze ki abantu gutubanze kunywa batakwenda kubuza eshongo yona bajyase konka kumbe ni nkora research naruka mu karuru naje naza byantonde nashanga woman MP akaruka musingiri naza kiruhura woman MP akaruka musingi naza kazo woman MP akaruka musingi nazibanda woman MP akaruka musingi nashuma hanu mbarara district woman MP akaruka musingi naza mbarara star akaruka woman MP ka musingi naza aha risinjiro woman MP akaruka musingi naza ntunga mu woman MP akaruka musingi naza rukiga woman MP akaruka musingi naza rukunjiri woman MP akaruka musingi naza kanungu woman akaruka woman MP ka musingi kamwe so nareba abantu babene batera karuru ko kwenda kwindura bebembezi abantu babene muka company ko tuhindureho nabazo mutahindura kuzo mu kibina cyanje konka target yo kwindura umuntu abera jina mu mutwe abo ni woman MPs kandi parliamentary representatives nabo mukaruraka abinji bahonira harutambi ahubwo wareba bakunda Alex kakamusiga je frat kandi yasingwe icuce bambe sorry mari ya naka aha umurimbarara mwana wanje rukari kamuna nkobwo naza kuzayo baziri bataringaye baziri bataringaye kamuna kana abantu binji mitoma kahona kamunaba of course wa mitoma woman MP na namushoborire kamunaba woman MP wagenda za izibanda ibanda yona Xavier kamutera Jesus Christ na woman MP kamutera no wa municipality kagwa abo bona babiri ne baterwa bururu babiri ne babasinga abo kugira ngo tubakorire bantu hati bari cyo ne muturebe one emito y'abantu ebere muka component ko kugira ngo bahindura abebe meze bibi ejo ni point number 1 point number 2 harmu eshonga kugira ngo ebwaraganise timu bikoze amuntu abenda kubuza namazima no wa movement witu no witu ko kaka yatugambire center yituka takugiriye namazima ni mukunda konga kunguza kurugibanda ndi kuzambarara nimbaza nashabeshara yo kufaje kugira ngo ngende mu busingi mwe nazo mwiguru wano ruga ari no kuza bushenyi namwe tikuma kateshi naba bushenyi kubara biro because taro MP we no ruga side eje ya bushenyi road ushimye kubona narabo because really ba deputy speaker bona bashimye kusingwa bakagenda no ningameteka teke yanje deputy speaker kapota lesa boda abo kuba wanorga warugwo mu kiyanja ashi deputy speaker kano warinda no kapota hata benwe kapota wanorga ubanda no stock aguruka no teko kuraba kandi uko mwanya na uram hati ndebere speaker wa parliament arujo yahashode cyane ko cyangwa atenguto zifira mu Uganda yone timakuru kirebera atama rwaro mazima taramu basi kirebereje atama shomero gitu gafira wona shi speaker wa parliament wona deputy wawe kanimwe mukuru mu chiko bwona bwa accountability anataragamba kashimana
hari ukurira amakarangira nokimanya umuntu kurira amakarangira nokimanya kacha okugenda hati niwe mugabuzi mukuru parliament niyo kora umurimo gwa gukora appropriation bill because budgeting is a bill kora budget kuyanga ni bill necheragiro no kandi uri kuchebembera ni speaker konga after appropriating money after budgeting for the money hariho rore ndijo constitution ya parliament ibine iba kweta allocation of money no iba kweta kuni oversight budget oversight no kurebuza no kuchondoza enkozesa yesente zibatiriyo hazo bwo buciko bwona accountability reports committees paka Rock Government Accountability Committee kosase na nebindi byona biri under management and leadership of parliament so kwa rubuzi bwona investigation reports zikozigwe auditor report zora zikozigwe kandi auditor general ari under parliament ya kwata ibyo bintu byona yabishirika yato umusefu tuba kwenda kubigamba hatwe abukuja ngo na endo bwa sec member abukuja no bwire bwakaru yes nana kwa sec member nana kuora kamba abantu nguna basasuka so ejo nikumaza ngo ebyo nebishu omutasa program n'abakutureba kabangize nti omwena remu umukaruraka amazima garuko waza kora research ko kabaremere kuteza karuruka baremere kuteza kabaye remu bicho kurebera RDC kabaremere kuteza wamara kugamba abacarakazi bona aba basinjirwe ruyadene kabaremere kuteza cyaro umucyaro sinjirwe ko nabagamba utari kujya ngo bakamwiba nabakunda najya ngo bakamwiba ko rutakakimanyira nabona cyo bakamwiba muno muturage nangaro najya ngo bakamwiba narukari najya ngo bakamwiba abantu bona nabajya ngo bakagera bakabiba kimasa ngo akaruka kagera mabisi tu evidence ndije riho no kugira ngo register wisinyiro y'umuco register wambara y'umuco register wagwambara y'umuco register wibanda y'umuco almost ati ba registers 15 bari mu bihome kandi hatwaza kuran amaraka gaba RDCs gabire gina mani minji okushira gaba registers ni kimanisa ngo NRM ekodise government establishments na installations NRM terakodise system yayo ka NRM ka political party ba diso babebina manu mukaruraka ba DPC bina manu mukaruraka ba RDC bina manu mukaruraka kira nangwa na ba registers ba NRM no mukoma ba registers abinji mbakomera busha bari under orders of DPC they are under orders of some RDCs some disos nabana omutasa program granted hati umame bright no kukwata ibintu kabitabira no kakwata mozi ukata mebinyobwa ukata mebihimbe ibintu bikanga kuyisha mukama wanje echo kugira ngo NRM ina karuru shikumanyisa ngo DPC district police commander atayamba habo kwa no wasecurity echo necho shebero kwa no manyi yo no bokuba debijero ho mubire mwine bya PRF kunka police ikaba security eti batajigamye no kukigamye PPF cyitwina cha PFF tikande mikwata bayijiye kintu cyo kureba bakaba security hata wangira ngo DPC abirajyo mu karuru ngwabire na yamba onka security to mukaini aremu hata nunda ngo bitande eci yagamba yagira ngo babire bashimije gukora kunkamana gwakoze this time around gabe kashamani bagakoze kanje maris wahora ngo inoba kwasire ninga wahora ngo bisiro muntu ekindi cyo bakweta party umuntu baba bina akaruka bakapati akaruraka kumureba kabakaruru tokagira ngo buri kimwe cyo na kitambure straight because harimo abantu ebihagamo ari umuntu okugamba tutora ngaba brighter uba kunjo to muhanda gurinka inora yatora ka konka ebihagame ebyo tokabibingo mu party konka turondo turako bi consolidating tukabire ko bakari kompati mngesho munupu yanyu tokuba manyama party ijo konta kuyombo bwa mpuga rujo timpuga yatulema ukokota kumugambo abantu ngabo bali mu party yitkonkeje sikubisa ngo buruti butigwe kandi tubwahoje ni mwanyu mani mwe mu rugunyi ate ebyo ni mwanyu munupu honorable kapota ate ebyo nibyo ragambe nawe yagambe ebyo emga ekatahubye emako ekatahubye ba of course emba waje kanishishe mboga nezibya shisha
bagitera kubagitire kubyatangura ariko mutuboke ati ninjira mu batera batamanyi yagaruka bagitera mpaka umugongo gwaruka gwagerashi bo abantu abingi nimpurane baranga nibajya muri bene garuka ngo independence ngo akaruta karabireje ngo enare muri nunji ngo sigebe kon yoni gambera ngo nko niyaba etire mu kabaro wajibona ugirenzo rugo abo kuyi wajita hihingo baro agumena atera mu kabaro ubwire wika ubone dakohogana ne kutera utaka ikigwe nada kwaho tuturuntu gama parampora tipaka umutesa program esente zikazo mu karuru ndi kwenda na point emwe mbese abo shumbira cyo kwanza bakakwata a lot of monetary value bagiteka leadership positions no shabo umuntu ari kansara narge mitwari 10 mushanjo kwezi konka naguze kivanja naguze na proti ya milioni 20 ngo abe kansara habo kubana ndakuza kuibita ka district habo kubana yenda yote ndaya katare atuma kono nyedikireza habo kubana yenda yote ndaya katare there is no reason habo acho mutashimira habo kuzitaka umuntu akora mushanjo akaba atakwaraza obu kwito umuntu ngo bwaze abe kansara MP memba parliament hateje shahani mpurango batunga milioni 5 milioni 10 nemwe zo mushara milioni 3 za rawensizi za medical n'ibindi kuko zikita kuzwa milioni 5 on top of that ujuga ngo milioni 200 one of zemutuka babongera ebituga nubo ryahora ngo batunga milioni 3 zo mwana ubo ryaho ngo batunga milioni 20 za nadis oro ryaho ngo batunga milioni 20 za PDM nkebi by'ibituga haza abantu bagumana bashasha so nabwecho umuntu nareba bwa MP nkatenda naranke nkatenda mwe tima atenda mwana mujimana ka contract mwe nuka business na that hobwe nyito muntu kongandwe bukam ayindi kugambira isinjiro omukaruru ka sauce nkahura ngo hakafu muntu nkahura ngo hakafu muntu nkahura ngo abanyadini bakeka levu bo kugira ngo nanka atagambira abanyadini umuntu arurevuranda atunyoti ngwenda wiri bagambira kanisa yanjye arurevuranda ngakireba namisho nkaika akureba urufu ba reverando muri sinjiro bakugira ngo mpa speech we MC mpa speech zawe zo kwenda kwereza nankatagamba nankagambe kandi wamuza gamba nyo mutumbe ne gukusigira abunda no bine bushoborozi bwonka bine monopolistic power zo kuzika hadi noti nakutina tinisiza orango taka kusigira umutumbe ukiriza hadi ba father na ba reveranda barebera mu karurwamo bakwekorera bwa MCZ aharufu nabugeni so ebye bintu tushebe kubishumirira kandi tukabyanga habo ko twabereka bikakuru mu NRM nibitushishira n'ibigombe by'itunito so umuteza program esente kuziteka ahabebembezi obwebembezi bwabo byo service ko cyo kwereza abantu nko muri mbara Rome mushime kubani mureba nango tubarara yonka nango bayira we I should not reduce my debate tubarara iwiwa uri hona kusireba TV urebe MP wa bakakoraganisa amashanyarazi ogine MP wa bakakoraganisa irwaro konkarebe mibazi eri kumara n'aba doctors barukumara barum MP wa bakakoraganisa engudo ko kucebera ngaba bacwamba ezo nguto zakatukuromwe norango bakazikora ziriho akakoraganisa rutindo ngeza katete nahande ayinda kumanya amazina iwe noreba ngo ezo ntindo bazikozire MP wa bakakoraganisa ngo tungameze ko kunywa because honorable Bright Harinshonga member wa parliament wanye nabasako yandaganise orutindo ngakuyagire Kampala ko yagira mu parliament ya Rugamba ya Rushaba government ya rumuhereza nabwo weje bure mu ndimuteka niko kakagubuze ukajya sarani ki ukashaba urutindo bakarukwima ukashaba igwaro bakarukwima ukashaba amashazi bakarukwima ukashaba uruguto bakarukwima ukashaba ishomero bakarukwima ukashaba imirimo y'umwana bakarukwima harwa MP urupasa kwemera mu consulence atakaronderaga n'umwana ng'umurumo mu nyaka 20 ya mu parliament takayamba ko umuntu anybody to get access to government payroll I member parliament ukagira sarani ki karoma nyangu wo murimo gwawo nkamemba parliament no connecting abantu bawe are government services because you are their representative hatiwe obayambere ki why don't you resign ikindi okuberana korona mango sinjugwe toyikiriza abakiro jango bakwiye ine sense of self entitlement ngubwo abatangenda biremu ngeno sinjire wakibiri
kashi wakibire iwo bosinga yijuki iwo bosinga habwaje bataragira ngo kakiba tindi ogwe na wosinjire tumurekana wakaza yakategeka. You have been given an opportunity to serve. You have served for 5 years. You have served for 10 years. Why are you saying now ngogo kusinjire ngo wakibira? Yebare Bright yebare kokani nyetamwe n'abasinjibwe. Nijo muno. No, by the way, ni nyetamwe n'abasinjibwe. One for consultancy services. No man I say no ndi kusinga. I am an expert now. So nyene kubashaba. Ngumwije bahumurize. Life does not end with going to Parliament. We can survive outside Parliament. We can still be leaders without positions. You can be an influencer in your community where you live, otari MP. Kandi ukorera ikintu kikubaza kugasira abantu bawe nango tabari na member of Parliament. So mureke kutegateka ngo money is point ya man mno. Yes, ni na ikarufu. Because what don't know yo mishe. Hona shwa ikarufu. Ni ndeta disquarufu. Mbatwerera tenti. Nete bezo kutamuri na zreta. Nubira kwantare MP ni banyimente. So you can still contribute to the development of your community. You can still contribute to the development of your community otari member of Parliament. Konka mureke kusaka para mukabyama. Emyaka 5 urukora mu URA, urukora mu wota, urukora mu yunura, urukora sento mu chikubo, otinyo nyenda kuba MP kile choka koraga. Ti tokahera ko mwana school fees, to ine 30 kg, ti ine choka koraga chaka yambaga, choka saka na kanisa ketu ngo atonkibati. I mean, I know the roles of member of Parliament. Atano ni tano ezamara kuri nitiko musheteno jakana twaza kuzomuka humura. Twanzu rugumuka humura niza kwa ninyakira Robert wabanyijwe akusezente katekaye abanyimaniza kuba turi kwakira akapota kumata kagiro kwe inchiriza abanyana banje bari no tureba mwana wanje Honorable Lilian Teraho adona tureba kandi yewe rukunda GNTV mwana wanje Honorable Lilian akaterekesha mu kitarakunze umwana wanje okurukena akaterekesha uburuja ngo MP ogo asingiri mu kintu kiyagambo Parliament ino wacu muteri na rugami tomu ogashaka kagera katerekesha nguru gabondi dokutunza bondi ngogo waje ro Parliament mbakaguma hunami ngokamutaga amamu hate wa wanje rukaguma puna mini kwangajira chibaba amuntu nokora kuberera Lilian no wamazama kandi mpagire nywano wanje ubeno mpagire yanu munywano wanje wena yakwaza kwa rero natureba abari umurimbarra abantunga mu bushenyi abari ciruhura kazo iwe ori sinjirori ori rakayi abarugaga ujana bita rukunjiri mo barukunda GNTV namwe program yensi yitu Bishop Sayira Serena tureba yebare mnonga banywani bitu aba ruhira Merine Musako ruhira Merine Musako nabakugira ngo lete mitwaro 52 otaho mukazano ko kwangura ebirabo ebiri mu pishipichi ente hamana nebindi ebirabo kandi akazana kandi kabaka wateke sente zawe mitwara 52 nemaraho amezi mushanju utarukwiyeyo na siringi 2 then nyuma y'amezi mushanju sente zawe noza kugenda zihozo no kwazitireho konkana bwe no wazo mukazano nza kuzana akazano buri branch twine branches 8 buri branch neza kuzana akazano kandi umunyamugisa naza kutaha na pishi amuna nebindi birabe nanagambirance biri mu smartphones nebindi ruhira Merine Musako bine branch mbarara nabashangwa Makanising Street kandi obwa kwa nda karoni iroko bakwereze main branch ruhira bine branches ngana Chifare bine Kashumba Ngarama bine Ntungamo bine Nyashtunda hamuna na handi nakabuyana abanyoni bitu abarukuturebera umukibuga cyambarara aro wanyohereze message ya YouTube turive YouTube kana bono basagaruka oturebe GNTV mobile app no basaka teko musimu yawe wotine TV omuka ninga nabo rukwenda ngo turebe uri motoka yawe ka hapo no kate no za Play Store ka downloadinga then one otambura obasa kuba no reba program yitu ngeze shaha oriyono totaburiro banyana bitari kuturebera muri Kampala mwe bari mnonga twazo mukahumuro ningaruka na Robert wabanyijwe ntugere cyo kureba abantu abagira tribunal ikibaturire niki akaruru ka NRM katambwere kata ko namazima ngo kuhonera Bright yagamba akarura kakabari militeza ninga nebitura biri kuba omukaruru banyetanga urba reka tugaruke ikintu cy'amani mnonga kandi bamuru tugarura mu
umuhimbo na nensha kugira ngo umwe tumenye ngo tuntu tuganira n'abantu nyanze kwirukangira kimwe tukaza YouTube tukara messages zakubaza kuba ziriyo rero nawe tukazishomera abantu abarone batureba ana naba bari mu studio za zineze kwetaga kugarukamo tukazigarukamo banywana bitaro batureba gona mu tumwe kwase Apollo kandogo munywano wanje mnonga wahamara yajate Ankurba watching you from Kampala Nansana yabara mnonga ndamutsizo mugando ugo mugambe ntumukunda Julius Bantu yajati bwana Ankurba nabo ino mu studio za Gen TV mwe bade buhereza ku Burungi Bright Izoba kayagambirira abaye naremo kukira ikibina cye kande kindi mburiza kapota nahabwa kinarondera ohurire ombafire agona mwita Julius Bantrachi kakoza isa yajati ebinebe biya mentioningaho ni mwana bine TV murono mubireba yajatorusani yapate na nebindi thank you for 20 years of fake opposition emyaka 25 yona yebine bitine mutwe na kibini na kibunu ati numwebare ogui yagaruka jati tuza message ndijo gutotoshomereye yajati am watching thank you Ankurba for hosting your colleagues bravo akemcha dena bahweza webare kutureba akande webare no kunda GNTV messages nkemwe ibiri rero tugaruka mu studios two messages or one tugaruka mu studio. Well done, I'm watching you live and clear. Yevara yesije Justus kandogo lecturer wa mobs kanda nabera omunakawa yebare atesha yona bwana Bright noza kubano tahembaga yobwa ya professor abo kubari yona shoma degree endisho PhD banywana bitu zabeda chikamwendeza markini tukomusha yitu nje ya katano akanda bari kuturebera ukona ho akwaza ko kuturebera mwe bari mnonga kandi ni mwaba YouTube mwe bari message zanyu twazireba nenda kuza wa mnywano wanje Robert owabanyijirwa ambassador kandi hona wa PFF niwo wabanze kugambe kibina PFF muri mbarara ati ndebera abantu bona bija bakijwire t-shirts nazireba ndebera mu Amerika tembe yari naraba mu akoratirwe abanda bashija bakuru bamani emyeto n'abashija bari kugira ngo nibenda political prisoners tende kumanye byabese byayikankahi erizo bakasheshe nabwo no mushije umutaho no muno mweta bintabara yanjye simbira bwa meya bwa Mbaraste namubuza kandi atakatembe ngamugambira twishiriza ndandire murukwe ndi kumana yuko mwatandike kugabana flags ndi kumabintabara ko arabena ndakwindura aha kibina ebibina akaruru kayena nemebyenze biri kubamo yemwe aba PFF kibine cyatandukanye mu abazo kamwatandike kutorekera kimwe sayini zingwimwe ahakiri kanda kayena remo wanyu baza kubagubo mwosho teke shi omukibina cyanyu cya PFF kandi ebibine bindi wano bi comparing n'ekibine cyanyu hari hamasiko kujya mu PFF ebasa kugira mani omudeje huru itu baza kutandaka abo kwa nareba nomination no kwamwenda baza kutandaka kwa forms bari munonga kandi no kubanza no kusiyayo abizire ha launch ya PFF muri Mbara icyo akorere ahafashe center kaheza tukaza kwigura office yito hambaguta iba kweta Wilson Nen ahiguraho wanonda kadi nebindi kumanya kwata PFF no ijaho kandi bakampereza no bukama zobege bakampereza bukama bw'amana munonga nyikura ninyo gambara PFF kandi ninyo mobiliza PFF ahawa Ankole region district sikumenyishatu so Ankole region yona kandi ngendo kubagandara kandi Bright ni coordinator Bright ni coordinator Katembe yanwe governor wa Ankole kandi deputy wa Katembe yimba mwita Mugisha na Argashema no chairman wa Shema PFF ati kitu inaitwa federal government yokushanga region ine governor wayo kandi ukore ibintu byayo tumwe kwera ha region so tukatkoraje muno tuzananka aha office police kategansamu twenderwa mu musha kaganzi na DPC we kuba biri bari
bageze kuturemesa ubwo twantureba rallies za NRM zikura mu tawuni hati n'abakwasireho nayibuza abashinja abapolisi abananye in fact kana abagirira ikinuga kugira ngo kubaragumize mbatirinza tu exposing abo konka ka drone zanje zankwatira ishana abapolisi hiba kurara nareba kuba kubyama nareba biba kurya nareba abana babo hiba kubyama ibyo bishane byo nabyineje bikire drone zanje mwaga katugeza kutewe kadisa kwata kutegana sa PFF ninza kushoboza bishane abanyabuzare banyi barebe embere mutakwenda kurugamba because the PFF ntugira twine kurwana embera yanyu ejo mbarara kubi munonga in fact umupolisi omwakanje kintu byama hesha ibiri atoye umukamo ababa FFU uno byama hesha ibiri oyu mukamo nundijo na wabyama so nubabyama no muchief haza hatumwagumiza mu kuteganisa ukuza ko exposing ibishane ebyo abanyabuzare banyu barebe mbere y'umukugwana kwenda gutumkwenda kurugama ahubwo kuba itonturwana ngo mubyameje murigeje abana banyu bashomeje abana banyu bagyameje ni mumube hoje konka ngwimwe tumukwenda gwembere ejo mujurugemo mwenda mugusigare mu byama kuko kumukubyama musigare mu rujya kubi ko kumujya kubi abako bagoyira kahunga nk'abana bishomero batera line apolisi aho wakawe bishane byona byineje munonga no mai twitwe umuntu mugwitu ngaba opposition no kureba mutwarebe kintu kigezeho kunyigabanya Uganda abapolisi banyigirwe munonga so baje zo daga kutegana santu za exposinga ebishane byanyu kurdirra embere y'imuru konka twagarika hamuramwa akaruruka NRM karebere ifiti NRM yero manya NRM ni company mukama wa yoro president Museveni niwe mukama wa director wa company jiba kwita NRM deputy weye no mudunizi wamwe ari yodijo director weye wayo no home minister wa education hari yo wa recreation na on direct so hati company ababa bakapota bariyo barwana bambe bariyo barwana ifata kumanya barukuya n'abahagizi ba company ejo mukama wa company ukwako bananda company twazi mwere mutaka urambire surprise hariye bimurebere no mukama wa company byabire naye akana mangwa karuka bakedembe umwe bakamusinga akayikirizo riyo ndiza kikiriza naza kufuna kumurondera karuru so hata sharama kacabangura akaruka nageza karuru kapota jeremici manya no arobo modoreta nkiriza mbaze mpabule kapota tunakwikiriza noreba inobwo rukwabya abarebe ba TV kapota tukakwikiriza kandi hatu wano jangu president Museveni no mukaruru wabire nakateza akaruka bireka kuri gwetango doyi tukaza Kampala twaye Simba yatweza kurundo bururu twazenda barangirira ubirasinjigwe onna president Museveni umurito mu karuru woti nako ine makomunda enewe gumiza muna submission ya ukonka abako nagira ngo naura nabatati naura rero jangu president Museveni uri kumuto mu karu kitwa ine ara yemo submission akora hezeranye submission mwengumize waba moderator wanjiriza itinyine show ningumiza sebo kugambere omwami wabanyiji yaura president Museveni yaura nakaraka kuru kwatango do webare hati nandiyo nyingoreka kugira ngo president Museveni niwe mukama wa company ya NRM akaruna ndangu afune ba independent mukaga bona babantu bakushumo mfide barondera president Museveni akaruna so njokureba takayendera harige mukandidate omwe mutareba kabira karofa mukareba kabira menkoni mukareba kabira mukufa mukaja president muzabira takugenda nga president Museveni nanabe ba independence bingi buri independence amukwasa umuzindaro hakwate bidongo byatoraha ubukara toraho gwatoraha barunda karuka president Museveni finally konka finally mweni imwe niza kugwana harigamo in fact nanguru mwakurabo kine impact yimu kubasa kwa habo kuba president Museveni na company ye tubahirizo bwebe ndezo kumare myaka 20 abantu basigara barya boro watahirfara abantu batfaba kuzara buri zoba ntafa bakazi 10 bakuzara harfara omunanko mu Uganda Prizana hafa abantu 15 bakfa accidents ahabwe ngudombe zi bright yanagambo ho babusheni waritoraho ni zero watora rwibanda ni zero watora watora urwisindira rya birutora za bukanga ni zero watora za mwizi ni zero ebyo nabyo nebitubareshire ngo mukore ikintu cyangwa tumukubasa kubindura in fact kumbe yaho hagira umuntu umwe yarwisindiro kuyija yandeba nambuza tukakaruti kupira kakagenda kati yaje kitwa wit isindiro in fact nzere ngo kariyo bebo parliament mu muri sinjiro ngune minister
nkizi nataringa mbiri anzire ngo mukasese natera mbakera ba family ye bateka katuguke kamara amara abantu bakera barya norya katogorya narya katogo ngo abanywa cyayi rero bakeza ngwasha yakera karuru kandi tumurira maraganje tumurire proti yanje tumurire cyayi yanje nyine kugenda mukaza kumukebe naye abantu batera karuru kamara abantu batera karuru ka cyayi abantu batera karuru kashingira 10 amarwaro gafire engudo zifire emirume buzire so unkabanya Uganda nkabire nimekare jinga kugira ngo ipite ko position turigire twabashoborera utareba rutwija ha TV mukaja mu cisho bwire no umurumo gwite no kubashoborera ngo amarwaro no mabi engudo nimbi buri kimwe ibyo gwibimbe zigire fi umutashimere kuba na afero mu karuru then okushara mu kaboko hanyu kine constituency mu Uganda eta erabeta ho mwumbe wa opposition hasa kuba taruwa PFF hasa kuba wanu ha taruwa nuko na baruwa FDC na baruwa DP na hasa kuba baruwa UPC aro PP aro DF mutagarika kutereza umuntu wa NRM wene abo kuba mu baherizo bwire bwinji imbere yasigarira inkoko yiri hata na nito tubabuza nimwenda kwindura hambere je imudwiremo ninga tumukwenda kwindura so kumaragira tumukwenda kwindura mugare haba abantu banyu kumara bene mwenda kwindura kandi ebyo kugira ngo niza kutera ayiguru nterere mutisha muntu ninga nterere cyaguranya hansi shume nterere nanga hapana waba notera karu tero opposition hansi aha kansara LC5 MP president ubwo ngo rafune mpindu ongeze mpindu kugira ngo president ayigura kumeho udeni muhereze ba MP ba opposition nga gumize mpindu mu mbere cyakashatu no kugira ngo akarura kakavira kakabita rumoko agacha abantu bashimire fa umuntu ashimire kugira ngo nowe cyaro cyo wicona sya ikarebo wagwa nyizinjo akabakundana na mari agacha abantu binde sya fa mukosimo tokaza abantu konge mpako biremembo wa parliament unashimye akabiri n'itanu bakwesiga bakubwa membo wa parliament wagayo in fact wawe isimire myaka kurenga 15 shimwe boto kigaraka mbantu bashobora kubasha bakaru ebyo kubo bakori byo kandi bibane byegambe because umubyare bamarwaro go bakorire natega kumugabro tunakarwa unana akimanya ngo obuwazaho gakaba gatari hatugari so ntumanyisa ngo goshimirwa none umureko kuko wasanga ngo rero iza kwashoro tubantu mwe abamakabire bakozwe ngo babuye ngo barabesira bishije sente apana kandi sente hatsiwe imyaka we abirakozere dera abantu babura bagena no sente na singa bakorire tumanyisa ngo nyine batarakozere especially education igihe ngo cyo bakatira ba mutwe because umuntu ashomere aketegereza akazomwirwa rakaraguzaje akazamukazo wakazaraje akarabahanga udonunzi nubwo kurete sente naya kuko naketane ko wa marum parliament abayashomere yache wotaramshomise ariko kuzafere myaka akaruru nogeza ko ile myaka 18 sensitization ninga of course sensitization ejona yene no ko sensitizing umuntu atakwetegereza atakayetegereza kashikari cyo wakawaye garuka muhati kutagira imico no banza oshomesa abantu umutamanya ngo because ukansomito mu za primary na za secondary n'ahandi ukoshanga mbakugira ngo warwo mutoyito ine kunabenga hato ko umuntu ata bakishomesa za ishomero kikomu ko kikora practice in fact ikitabaye babishomera ishomero twabe kikomuka tubikorana n'abazire bitu batashanga kadomora kajya harwatoyi hatirona kasabunu katumisire mwakati akarere umuntu akikaho kiriko muto yamangwa ine kunabenga konga kikare korea yabiragira ishomero so education kumwe mwagire kire mukajikwasa nanga kajiri ahubwo kuba buri mwaka ntatanka miliyoni 2 ni 1 abo kweza P7 bage mitwaro 8 miliyoni emwe n'imitwaro 20 ejo nubwo kugiretere okugorra marwaro kirije kucenga so ronga zubabo tabaretire shingira 10 zo kunyaka warane so akaruraka kabire kamazima akaruru akakabeka karuniwe je beri operation ebyo operation kandi kagire mwenganda expecting eshi omukaruru akaza kura dhakarumuna kanya akarura ko kuzakwiza nkaza kuba akaruru kabinunga in fact nkaza kuba akaruru karapere mw'abantu bingi ku rwumbururu rwa history yo bururu no burabiri mu Uganda ahabwo kuba ecyo kubanza muri yo ababemeza bitubine abingi mwenda kutwegemo tubendi mwenda tubanyo ko mbazi ko mbirizi ibyo abanyarwanda banyigirwe ka information umwami w'abanyigirwe wagira ngo abantu baza kufera mu karuru nyenda kwamiza president Museveni yabakiriya ecya security cyo kiri garanti
ekyo cyo kimanye ku rugeri izuba ni wa opposition na wa PRF na Bright Wanupu as long as President Museveni achiro as long as NRM chigyo mo power security neza ko ni hafiro hatu waruga mwenu waruga kazachi yanja haro Kenya go mu nyanja ni ujongo president security yarema hatu waruga Kenya go mu motoka ukazomba kutomera security yarema bakugira ngo tashabano kagwara sinimo security yarema as long as president as long as President Museveni achiro ninga NRM chigya mumanye mu security kikiza kandi mwa bariyo bajangu ngo abantu baza kufa shana yaba ni orafi kungabane tubarafi igoreke kuko kushangora kwenda kutera kukanisa abanya Uganda kutinisa abanza kiye cyo kugira ngo abantu baza kufa munonga abo kwa togamba na rahanga to ine buzare na stane shana nyine ko ine buzare na stane yeri kumanya ibyo kufa banzo kiye cyo wagira ngo abantu baza kufa munonga banzo kiye cyo kufa we bare moderator yonkana nyebuza bwa cyabazo bamdoma baratahirize kapota karuri tungeze bataramhirize ne bazaka kwa abambara ne bazaka kwa akarura kawire 2021 kurujira mugambizo wa polisi uva kwete nanga bayidena yabira gumugambiro wayo twargumuka room nanga kama mwete nanga so enanga akagira ngo kaferwa abantu atano nabana kurujira hambwa ahananga akagira ngo akafa abantu atano nabana ufa kwata bobu wine abantu bakekara kasa umukaruru aka 2021 in fact kabige biri kumna mshanju sike biri kumna mwenda ya November 2020 already kato herize kumukaruru so kuba kwasire bobu wine abantu bakekara kasa akafa abantu atano nabana kurujira a report ya police kan kurjira inside information ya daily monitor ya show is kore kan akafa abantu bari 205 ko gito katugendena ne ya police so umuntu yakugira ngo tine karura aka abantu abateriro mu karuru den abatakumatura atatire mu Uganda kandi mu kabambo musasara abo kuba tukubasa kurga ciyanga kuriya ubija ngo mutago no ngevyo wabana ngo yizire mukuno no botaka bicengire so abanya Uganda no kushaba kugira ngo imwe bantu no kuzumukaruru marabura abana banyu ahimwe babikore ebiri bakora ahubwo babashija barode kwita protecting kugira ngo basigara umunde mubirebere hisinjira abantu bapfa tubirebere husembabure abantu bapfa so muntu yana kugira ngo abantu tubakuzapfa ukishanga umwene takumanye kufa mu Uganda so abanya-Uganda nimba shaba kugira ngo tusemere kuba umuntu nafero mu karuru ahubwo kuba ngunanga ine kuba president nga abo kuba president Museveni mbimwe byamutwiro mu kishaka akaba ari mu kwiba karuru kuba mwibira karuru ka ko mu Rwanda kinana yirukanga yazo mu kishaka ya mu Rwanda so ko karuru ko karuru kataragaruka kwiba so hatano abantu bakiba kandi ayakarwanirire na wakirya hano ngombo kiba so tubanchi manyisa ngo abanya-Uganda bafire kurwa ko mu Rwanda kinana ko mu Rwanda kinana na mukago mu rutaro ro kwenunura okureba ngo abantu tubafa bakafawusha in fact tubesasi zimwe abafire n'abanyazare banyu tubasasa bya abantu bitubashungu bano bagamba nemizumu bakafawusha ahagwo kuba bakabani bafa bakwena ngo habe demokarasi bakandi bafanga hakwena habe rurovro bakandi bafanga abantu bafuna marwaro bakandi bafanga abantu bafune ugambiro umuntu ayemeraho kundi bizo polisi ne zubura kuruka aha kasho richozo center kwigura office yitu na ibuza abafire bakafira so abanya-Uganda mu Rwanda kureba ngo kwabanza mwana mwenda karuruka rundi in fact twantu mwenda karuruka rundi abanya-Uganda ine kubanza twarwana kwiyo president Museveni ko toreze tirikanse bya karuru dem zije umukarura kahuri ko nga president Museveni yabakirya president Museveni tar hostu tarpina competition ka president Museveni so wed egumya muri kamuri akitwa isabari kutera akaruru kandi kigamongo kati kwa masasi kana bushesha butaguruka naburu kubizo bari kutera akaruru ya kana hagira umuntu wa bibiri nibeta musumba bamutera amasasi umuri Sembabure tukareba ukinisa munonga kiseko ubu yabe na rondo bushagici driver we bari kumutera amasasi kandi yataha wisho butaka harona roya omwe owafire izo bari kutera karuru kongo no bagamba ngo akemerera munonga rumaka kakadi akaruru ko mugongo
nawe yafa orono ogira ngo omukaruru ombwire o president Museveni ali akiri president security state abantu bakufa konga turi kuregisteringa abantu bari kufa buri izoba namwe no munongo bo bururu butwatera mabega abamwe bakiryo mu irwaro barwire nkoni bamwe bakiryo mu bihome bagakomwa abwenshongo mwezi zitari defined nichi ekiturateka omukibina cha NRM namwe munonga obubazo mu tribunal tugire ngo abantu nabaza kurugayo yego kubikirizine ne byarugayo ninga abantu okubiri mu besire kugira ngo ubundi tukatereza akaruka president Museveni lero awasinjire nwogo ninga NRM goku abagamba bamwe bagamba hine abe kufavoringa ngoku wabanjirwe yagera hine abakuterwa n'abakutera tugire ngo namazimo mu NRM echo kiriyo nko muntu obirayisimbire aba chairman LC5 aba Mitoma kandi deputy speaker aba Mitoma webare anabagumene bareba TV nebare kutobire ngani mwenu ilo tukabantu ziko mu icyo twabire turi hari hakuzika ibintu eshongore byo kuzika faza ryo naburra bashango umuntu wajye ari kure nyuma ariyo nayiba inyama zo fariyo naza kuzika harufuye icyo tugihariye turyo muko omukuzika turyo mukimisa mu misa umuntu wariyo nayiba inyama ozo rufari ariyo na parking ari kutwara umuntu ndijo nakugenda abebi hagama abantu abebihagama na mugongo obutwa turi na mugongo nibakwatiraga yabashuma so iwo kikirize naro cyane amazima ga kapota umanye ngo abantu criminals bari buri hamwe nobu wakukora akaruru kina abantu abaketa bikamu kandi nangwiwe nabaso no butakikiriza ganye twiro mu karuru nimbagambira with evidence kina abantu bari kweretera rusore tuse umuntu ijoro umuntu umushaka police kisha kwato umushiro witu side zachi yango kwa uya nagamba bijane mbundu bibiri akati ro mukazi wenda kumwita umushija yashohora niko natininza kubita yarumba police kubatera ngenu wano koze logic ya ubwonko bwawe norango ngo umuntu akabayikire kurumba be mbonda ineri hina abantu abakuzo mu karuru babakenda ngo barete menshi mama barete mu okujogana ninga bakoleme bitakubasa aba bantu no mukanisa no bashangamu aba bantu no mukereziya no bashangamu criminals are everywhere kandi kiri kwenda kubagambira criminals must be punished iyo tarijo tipo criminals no manyo muntu yawa jo wako ukahora ngo bamukwata ninga bamutomu chome nchushasha onkota banze kubuza iki yakora abanyegana cyakwewe ushanga twana gapoint haza baseba nabanyabo ngwenu omwora kagenda yagure cyangana cyo ikibwana cyo mukutayikiro omworo yabara kucecho kurya yabara kuchame mate cyatoroka cyazo umugiga nganyenca kare aho kebiro bishatu omworo kuyabe natambura yakirebo umugiga kuyakirebiro yaza kuciyayo ikibwana cyatanika cyamoka cyenda kumwita cyenda kumukwata kumumara homwero hato omworo wachi yakozere yabara kumanyabwa ikibwana cyatorokiro weye yagenda nagamboro umugiga atabagiga bahabinitema ati mwarhanga waje kurangwa kire no kwibembwa ati eka kwibe kibwana tona ngo ati kogwa kabura kumagochi atogu no murugwa muringochi ati kana kunyibere kibwana yayebwa kumanya ngo kibwana kikagenda go kubure cyo kurya abantu binji aba opposition abantu binji nibakira kubura kucenga etugendererwa by'ibikibina cya movement oshango bumwe bahaba nikinshemeza munonga nyoka poto mukureba nkabanza kubanza nagira nto bundi nahakanisa nibwe nabo zo mu opposition niyo nakushanga birungi ninga nibwe nakugire kinayamba ihanga ryanje konga kunagire kwetegereza nacondoza namanya ngo opposition opposition yo eta opposition to opposition naba mwiwe nono bareba kujoti nkuratire nanka konka wajwa wa movement atakugambira bajya bitu abamwe turorana bo nimbata kwenda kubashwariza iyo no mure mukashesha jwire bya buru ningo murajwire kufire ya red konko mwazo nwara kumanya yakora batera haza kumana kubehiwe obora kumanyisho nge yakubire ne kuyamba obora kumanyisho nge yakubire ne kutwara misho iyo gumo mu ruhuzyo oguma no yetorora
bono na wabetegereza aba opposition no mukweta aba opposition batura barje batura bajura amakoti marungi batura bajura amasante marungi nati waza hero bapakingira amatoka marungi haze tongo munya Uganda nchikwegesa ki hati movement eje imureba turujiro mu karuru namwe ni nyebaza mukama wanje tango doyi akaruru kabire successful ebe mukugira ngwabiremo kwiba ebe mukugira ngwabiremo kunyogana okunyogana kamba gambire akaruru karime kibari kweta propaganda kiza ni element yako propaganda nebine blackmail umuntu nabasa kushisha tokubasa kwesimira na kapota ngulero wa karojo tukapota otino muntu murungi otinaza kubatwariza cyo muntu nateko kushishariza uje togo mwaka mwa akaruru nikakusinga hinobe nangamba ombenye simbe no kwabe na ikabantu hatkapota kazaro mwana hera tumutama akaruru ako niko karuru niwe wenyino ryo noreba TV no mango muntu takakugamba ojo yesimbire nawo no buza to mwana mwine kandi byo hato wanonda kunyihamura no byakuba ekanisa no buza kubekerezia no zura zine politics zazo no ura pastor nanka arukugamba ra pastor nanka nimbe mamanya ura bishop nanka hariyo nagambira kanisa kananka ura edini nankere ne gambira kadini ebyo tibikaburo mukuba kweta karuru wareba wazo mu karuru omanyo ninko kuba wazo mbushwere iware baware to mukazi omuntu wotarazigwe nawe omuntu wotarakuzere nawe omanyengu nateko kuzamu challenges nateko kuzamu butembo no bushubu konke chamani bwawaje mwaguma mu bushere bwanyu no mune mwafunamu ebiyingonzi okwetorora mwaguma mu bushere bwanyu. That is what is important. Awon haba to mwa opposition bakonogira focus kuture tugiro mu karuru nkaba NRM tukarugire muje kwagira abajiro kwe mu rugunya binayiba kubasa kwirukangira and that is what is being done. Ico kiriyo nkikogo aba bakubeni bena ngo hato muntu obasingiro ino kwe mu rugunya bara kwatwara konkat kuroba kora ngo buri kimwe kiriyo nkitamburaje itwa babasingire abikiriza akanyuka kagenda ki okay akamitoma nywa side yanje kakagenda ki bakansinga kandi na nabandi abatarasinje na nabandi unabenyisimbere nabo tinkarebero wagira ku petitioning kandi nabagira ku petitioning nabo abo kubakora ho bariho that is echo tino kukugira ngo akakaruruka kabiri mimi to expecting ngechi hari ababazo petitioning tuje ngo baza kashi tribunal ningo ko muntu yakubajyo muramuzi okajot kandi to expecting echibarashare mu nicecho abamwe batajero kupuna results inababire batine bendera bazihiri nanaka akachiko kori obintu bironi bigenda nuko gwaje hato munya Uganda echinkwe na kutangalizemo movement eyo kureba ekibina kitu cha NRM nambwe nashasha kugira ngo ababa opposition ne basigaye bashemerere kora abakore batashemeye kora bekibina cyabacfire kungana ura munywani wanje Bright nabanyijwe bo babire batwire ne bagenda kureba ibyite byashoba ebirungi tabakabigamba utine cyo bakagamba ngo nkati bakagamba ngo karuruka katigweje ni baronda babakunda ni baronda ba Juliet abamitoma bakahonda abasingireje tabakabagamba bo because they are after abasingireje mu NRM no manyamo they are after our failure munywani wawe mari kandi akakasinga jakaru so niyo nimbere kangu ekibina kicaye NRM itwe kiro kandi nebikigenderire nukimanya na nabamemba ba parliament abasingirwa ebe byo korana babimanya naura nimwe kwasa ngo abagwire ngo babire batayikize obuhereza na bantu mwe basebo nabajyabo member wa parliament nawo gwa inakom ogwe yari member wa parliament wa let's say Kashali no kuza mu parliament akaja Kashali teine ruguto yaba member wa parliament wa mitoma karunu katarura tona rutoma stayibwa ruhindanos na jati ruhindanos yanje tariyo igwariro riti na kigamba konke kibakweta implementation ne yabandi niribasa kucererwa niribasa kubari bachironi baronda senti because ni process na basa kushabe senti omu parliament nangwa bazaroketing konka baza kuzironda Ministry of Finance na yoni process kureba sente zo zuruwo hato zazitakayikireyo aba opposition babwene cyo kugamba haze cyo terabe solution because at the end of the day ukendera konka agiha kokumoronde shahanunji niwe cyo kintu anyway atoshanga ngo iyo watanga kubreminga member wa parliament obunde kintu kiriyo kizo mu process haza twakubire ntureba echamani ebizibe eby'abanyamitoma eby'abanyayuganda bine nibyo biruza kogwaho
habo ko wa FDC ko wa nupu ko opposition ebizibu twine bikushana ko ari hatari ho bwegese tusheme kuburondera solution twena irrespective of our parties kandi kiro chiko noreba government yit eriyo tankoza skilling centers ne igura amashomero ga seed schools kuja mutungure ryo bwegese eco no kimanya kono mangu obgoro ni bushasho muntu wa FDC ni bushasho wa nupu parish development model jirebi president na yiyechi nyencha kareba yiyechi to kuyabantu mu bworo kono reba ngo amagwaro bariyo bagizo kwimprovinga health centers omubyaro ebintu biliyoni bikugu. The Uganda is not is a third world country. Titkabire no bo ebe mwana mugambe bya accident no mu America biliyo na South Africa biliyo konka process by process tuliyo tureba okutwa bigonjora ihanga gituruka gendo mu mishu basebo nabanjabo iyo twatwe na kesho ngoro twashongoro mba P1 ngo ensi eryanziga neye torora mwije tugende Uganda ryanziga naye riyo neye torora imwe mu rugo mu ruhuzo bantu mwe eminyeto mwije tukurate president Museveni mwije tukurate twinaba abeki bina China harem abumukura bashongwiye twita ba national strikers. Without them we can only concede but we cannot score. Abone ba CDF General Muhozi, the Rex of Honorable Tayebwa, abona bo tirihamije kuja mu yangali tujatoranka haza mureke tubaze nyuma tureke kurugo ruhuzo go opposition because opposition bujyo manye nekigendere gwace Oriona areba kabera ndanza ninye kapota ninduga mitomo ababa opposition abo rukureba abakuza ama TV abakuzo mu radio bine bibaro byabo iwe byotine iwe toine kibaro kashinyo nyine kibaro ekibaro cha nyeki ekinyine ne cy'abantu kushemererwa umuyanga ryabo ne cya NRM yanje party kuguma ne yongera mana nako niyejo mu buyinza nico kibaro cyaje konkaba bine bare byabe ebyabe byenda zabo haziyo wayenda ngo bakuzye iyo gumo abakuratiro ababona hora ngo president Museveni yarugao niyo solution hash president Museveni yarugao niyo solution niwe president Museveni inecha ibire cyawe president Museveni yarugao niyo solution ayibire sentezo ayibirentezo ninga kuremeseze cyo bire noza korobe noza kutandikaho mudaro mu central market yayanga. So baye basebo nabanja nyoni mbebaza abutwire nabo mukarura baye naremo kandi nimwe bagira ku petitioninga ineki nara abantu mutakumanya Uncle Wilba omuntu ku petitioninga chikomanyisa ngo bamwibiri. I repeat for purposes of emphasis omuntu nabasa ku petitioninga habweshoni umuntu yamanyeti nyombe ni member wa parliament atibanye kubara nsinga interpretation ingire tinda yehesho na misho agenda zo kutabaza abandi nabaza ku petitioninga kugira ngo nka president akamumanya bagira ngo ngo nakaba musingire bagira kici bamukwasa so tiburi muntu petition ingire ngo bamwibiri bine nshonga zabo hazana nimba shaba right honorable Thomas Tayibaka twegese kintu buro buyayi mukira kadaga kajati the party is bigger than us deka kurebe kibina cha NRM ngo aboko birori minister bakusingire in fact nakubire nintekateka nka bright oguningana no wabanyigigoko mwakubire ni mwebaza habo kwa turebire bikonje bikugo ebi wakubire no manyangwa karukuru katabire fe yatibikagwire tube tureba ba ministers bakugo ejo ni indicator yo kwereka ngo karuru kabire karfeyo munywani wa David Bahati harona abandi tikwenda kubagamba niwe no bamanyori no reba TV omuntu obe no joto gwa aine buri kimwe cyo natasheme kugwa ine senge kuko echo ni indicator yo kwereka ngo akarukitu kabireka NRM obenora abantu baje baze obenora bankaye bona bariyoni bar abahangwa bine buri kimwe so ninye bazatango doyi akaruruka bire karungi kandi nshaba nimwe bariyoni ni mujezo kuja ngo tosingire ngo wazo munupu ngo tosingire ngo wirukanga apana na wayirukanga noza kwendera ugarukira abo kuba no ko horaje yebare mnonga abanywana baje barona batureba aho kurebera aho batira mistinisa kandi mabare abadi muri katete mabare mnywana wanje mugume yebare kutureba abanywana banje abana besigwa Rio Estate akanda bari kusingayo okutunda amataka gomurembe omu burengero izoba
nimwe bari kwekumira Gen TV mwe bari no kwereza ihanga Freddy kandi hona director wa Nabesigwa Estate ni nkwereza shitinisa kandi we na family nemba kunda mnonga twahise dakika 20 ziri kuburayo dakika 18 ziri kuburayo tukayika akwendera kwa program Honorable Bright ebigambe byaruga omwami Kapota wabihurira kandi byaruga wa mnywano wanje Robert wabihurira nkimwa bebina ebya opposition tubide twarebere Alliance for National ANT amona na Alliance for National Transformation hamona na PFF bari kwegita bari kugira ngo ahampa ntekwa gukorera hamwe ebina bya opposition twe na habo ashitari kwegita mwe na habo ashimudari kwegita omwe mukakorera hamwe obundi mubasa kwirukanze ikibine iki mukutegateka kibasa kwa ashitari kwereza obuhereza burunji omuhanga mwine plan chi kabanu cyo kubanza abude kibuto cyo munonga konkanisha amantaka kigarukiremo inshabantu bayinaremo bari abantu bari besimbiri Kapota n'abandi babaho kesandemwe rehabilitation center ya rehabilitation ebigambe biri bino muntu nareba wabonama agambere shikangashatu ubwiru no point ibura adani twenty mahisa ngo nayi ne muka stress na anxiety umurungu kandi kiruntu kumurizo muntu kumuriza era Bright bacha program n'abakutureba ni ikiriza ngwe bigombe bishemerere kwegita kandi okwishiriza kwanje kwina ikwegemire omu research twumva tukora rwa masters ninga degree ni bavuze ko references igwe cyo no kwandikaho ukijire ngai ahandi ina barakigambireho oyine kitabo cyo no juriza mwenu okwegita kayamba Uganda okutunga a peaceful independence habukuba kabakayeka ekegita na UPC bazo mukago gwaretera abajunga babeni bene kudipeta tegeka baba successful kandi UPC yakwatugana habukuba the first leadership mu Uganda kene kuba ya DP kwa kuba sinjira karuru abajunga batari kucenda bagita UPC na kabakayeka. In 1971, when Amin captured power, President Museveni in 1972 yakoresha ibintu kweta Fronasejo eketa kuba successful kureta registre na mahega Tanzania kureta registre na mahega Obote force Obote back foba nibwo babire successful okureta okurwanisa mini bakamwiyo. In 1983 President Museveni akayagira umushaka 1981. In 83 akarondo umushaka umuhekera kumeta Kayira utakome Kayirogwe akarwo umuhekera warwenda ku government zo bubuti. President Museveni yamanya toro rutaro tirirwa nante gise na Kayira yayegita na Kayira. That's why the liberation struggle of NRM was more popular in Uganda than even here in Zambia. Habukwa abaganda bakareba urutaro nkugwabo buzima. Habukwegita kandi kubyagumize mu President Museveni yakapcharinga power in 1986 because he knew he was politically very weak but militarily very strong. So in order for him to capture popularity in terms of politics, you are creating a broad-based government. That is okay, by inviting all his former political enemies, including Paulo Kawanga Semugere. Oh yeah, but I see me now. Over I see me 1980 elections. Ya mwirizo kwa minister kwa internal affairs. Kwa kaya mto Dr. Besije, nka deputy way 1986. Ya reta owakweta Mayanja Nkanji akaba ari president general
wa CP yamwerezo bwa minister bwa constitutional affairs so okono kwegita hati omuntu wena yabaye namaraka ko kugira mutaka igita ubwo umuntu ni mantari nawe. That's very good. Ni nyenda to egiti muri nzireshi habo kwa target yitu neki problem yitu ine omuzigu obuturonto rwanisa namanyamana ko kwegita habo kugira ngo namanyamana kajyo mu kwegita habo kugira ngo akegita yaba successful tari kutushije ngo twegite kutupotana kwegita haba me ebintu byija birigomyaruga bizura mbisho okwegita kuremo Ajara kuye kwasoma. nyoni gambera abo kwitwe shoborejo echo ekikushobora hata indi kugambira DP etreka kimwe kirango kigowa Museveni ekindi kirango kigowa Museveni UPC omukazi wa Museveni wa chairman wa DP wa UPC ni minister wa Museveni FDC ne jirango bilioni mushanju ngu zikargo mu State House za leta yo FDC yabere ryo original yashara mu kabiri hata aro FDC dia hata jire muri system yo kwita Arab PFF ejo egabanisemu kana anti yargo muri yecho hato kwegita kwabe kujya wa FDC hata kugiremo bigomba bishatu harugiremo anti harugamo FDC yenyini na PFF harugamo PFF kandi kuza kubuza factors za disintegration zo kwecom ushanga factors ezo nizetorora za nyabushozi zijyamo factors ezo nupo nukokwe hati ijorebere orutaro tuye twajiro mu nupo ogwa omwisitini sampuga na pate yanje ni urabe yanje nibagira ngo mpuga munakora president Museveni no hurra kashi ndebere nibacyandika owana kejo wenyine wa Museveni uyagamba wajiro karara yo noha gumushe kushagamba rodi amaze kushora kikatwata nako gashumba gizire ngo ekibina cya mpuga munika sako ka president Museveni arukuteme sente kano nurano wa Museveni ngubwenu mpuga nakorera Museveni hato echo tinjino burize ko ngano reba factors zone zari tukabe ntwenda nkwegita kandi shababo opposition bona amaraka ko kwegita mugahitinisa amaraka ko kwegita mugahitinisa ngoga mwegite nabo abari kwenda kutambura umisho omutesa program rukwendera yo ono have nimba shaba ngu mumanye ngu hariho life after politics nanati gambere kandi garuka mu murako kutekateka ngu success only comes through leadership mbenyine ba MPs bashatu babakaza b'ingambere nabo bakazo mu parliament binama kagabo gari marunji bakazo mu parliament baruzinga emirimo yabe babiri bakora tinguza ko kigamba haru TV akwa nimeza kubamanya muntu kana akora kitongore yari ko muri muvwe agina bakema runjige yabisigaho byone Zimbabwe member ya za parliament hata ina mabanja ga 1 billion amaka kakagenda no prime people jinsi mbwero murike imwe bakuja ngo zo parliament ye koko cyo kuzo parliament takatekete noza yo kokara cyo kubaza kufekwa so murike kutekete ngo parliament it is just a heaven no tuni gujoka no harimo na disadvantages of some parliament yabere because kumuza cyangwanze ejo ukabura ngo makoreza kondo mu mutwaro kandi batakujyana n'abashije babo naco kiba kikwi abandi bazo mu bushambane some of them ni bazo mu parliament bashambana ni barahane bazina dance bushesha ukuzina chine baza kwiba sente warebera ba MPs ababini bashabe bituga MP wa gwengo kamureba namuju sese namuju ngo kabana ashaba ekitongore cha iko opportunities committee billion 3 habo kuba abatezi bakaruru ni bamuzo maraka ko ngane n'abatezi bakaruru ngenda kuba ni kuhendera ni mureke kwata ba MPs mukateka teka ngo MP nakushashura umwana wo school fees ngo naza kugurisha nduko yo kuzikamo
ngo naza kwamiza go kunywa ngo naza ko muceri ngo naza kumukanisa abana bawe kugura bitabo ngo naza wano utahenju nabaruho wabano batiza nanda ngo baruho wabano gitwa nanda ngo baruho wabano utahera cyo kozana no ngo MP abaruho hona shuwe MP kandi obwe constituency erimo nkawuma ni MP ko mwisinjiro aine almost 37 sub counties o wantunga mu aine 33 sub counties honi urata ira abantu bona obugenyi obo ebi bintu Robert ebigambo byawe byamuhero abantu byo kwenda ba MP turukuruga ahamba tumash ubare munonga moderator kandi nanye ninza kwegitira kari yanje Bright honorable arkwenda intebe ya Mbarasite South kandi tukuteka ngo nabasa kusingo gumuntu wisingira God willing na utakajizire cyo no ikirizana n'eki honorable Bright yagambe cyo kwegita okwegita n'ikintu kikuru munonga in fact ageterine ngo gatigwa ntubasa utikiriza no mbimwe because tikiragira ngo wanoza kwegita umuntu kubyona mu byikirizane hinde mu kubaza kugira ngo tuyikirizaneho kandi ibindi mukarima kubyikirizana for example mwana ndakunya ngo habwa kitashemerere kwegita kugira ngo abanyayuganda twafunukura kuza kurungi ahabwa kiri mugira ngo tushemerere kwegita tukafuna mizgo kunywa aba bashija kutubona abone so na mizga kubura tukamane sande yona hati ntukosa pitura turinizi echo habwa kitapchegita habwo twena ntitwateho n'abana remo no wa DP no wa FDC no wachi ahabwa kitakwegita ahabwe ngudombi irizo nabwa no mushija yana leta kwaka koba yaba ine koti nunji nkeje yanje yinjiri kunga yona yabiryo mucucu immediately kana murana amanya na RDC injo kandi yanarwa kakoba yare tugwa kakoba yare tugwa Bishop Stuart University umuhando gukurwo so yana RDC injiro zabukango ko kurugiro kunareba umucucu yaba ine akogwa gurumwinji munongo so ahabwa kitakwegita ukureba mutwago basembera nkejo ahabwa kitakwegita abana bitu bakafune mirumo bishi ayabagizire ngo mwana nkanwe harisigara harga membo wa parliament ngo imwe mu kikacyanyu harga mu membo wa parliament no ahubwo kitakwegita twarwanisa tribalism hatatangiye kuja kantu ka tribe nurango aba ngo abana bahima ngo abahima batumaraho muri mbara ngo aba muraba kiga batumaraho eje kintu honorable Bright jaga kishobora yagira do muntu yije akabore ke byaruza kubakora mukarabire birungi hagaka hatanga kuba muna constituency noza kurura ngo constituency mune yabafumbira ngo mufumbira constituency ngo yabakimbiri ngo ubukimbiri constituency ezo tategisere ibindi bikaturema kunga tukegita kurwana sebi ushanga ngo abakimbiri noza kubashara hakabo abakonjo noza kubashara hakabo rukonjo constituency kuri tukaza kuri abo konjo constituency ko mu za kasese to kubasa kuruga yiyo ryo mufumbira ngo tinza kuzomba konzo constituency so tukareba aba bantu abaresire byo divide and rule kugira ngo batubaganise mu omunganda madini noza kuranga ngo no mukaturiki so at least tware mu kwegita kugira ngo because nanga twayegita nyona yegita na Bright akaba member parliament nshobasa we aba member parliament yaje na nyote na aba member parliament konke byo kutugita ni byinji munonge byakubasa kuretera twayegita so abanyayuganda nimbaterera omuranga kugira ngo hine bishemire kutugita twene because byona tuturize kuba uniform konka hine birize kuturetera for example twantura bo mu ngudombi zitugita twantu school fees ya iguru school fees zona sime kubanza tugita aza aba bashije kuterize imyaka 20 bakarema kugira cyo batukora tusemerere kwegita tukimukizo barumwe people power na kanupe customer haria PFF customer haria DP customer haria tuena tukarumba izoba rumwe tukaja ngo hati enough is enough abwana president Museveni obiyabiri na Rwanda rukwenda kwato bwebembezaha akagita abaganda yagita abanyankore yagita abanyadini no ruragwini n'abanyadini ngo kwakafago kwegita kugira ngo igande fune mirembe so no kubasibura no kubebaza kugira ngo mwebare ebitugamba mukahura twagira menshi tubantu rwanira kugira ngo abana bitu in fact nyoni rwana kugira ngo abana banje batarimbuza kawabiroho ubwensi yawe yabenesis kara ukakora hoti kumurange kwetegereza umukaruru kabiro na mukaga ndiyo nimpandika katabumba keta no ho abarogire nara mwayanga especially kababukanga ngaramwaterera Museveni abukuba mwine ngudombi babukanga ababweje mwine ngudombi
tumwine mizigo kunywa n'umunywa nente abakazo no banywa mizi Dore nente Rwanda bamukanga bamuterere. no muhereza reason Honorable Kapota. ezo songa zona nara mutazikora nza kubahandika mu katabo kanje akantu ho abarogire ubundi mukagira mu kumwagira iki Akawo Bright. Agataboka Akawo Bright gakoma. kanje katabone baketa okutonze n'ababwibiri ati mwenu webare moderator Bright Linda Kapota. nza kubanisha ba akaruru kanyu kambarara State House kwanka bagambira otakante katekireho maze tekateka cyaguranye ejembera embeni munyeto nangwa ni ankuburi bawe n'abanywana bawe ndamanya nabakatete ngura kugamba television mvi wakawe nsakakwa banyisiranya ngwa wakawe karuho konka kacaguranye tikaro ukora mangu togwenda kacaguranye utakakamba abo kubanyowe bagambira television national television tera cyaguranye fast wamara kutera cyaguranye no kutera Bright hakwa nyona wa kampa karabamu hakarabona president undi tinkara hira so nabwo echo nyine kubagambira TV vote cyaguranye then think about others including me akaruni inkenda Baba takahire cyaguranye bataka kwera. wota hire cyaguranye takampa abo ko ngeshibwe wanterra karuni karabamu ukaburi bimbazi nabwe ukanterra karabamu urutinde rwagatera ukanterra karabamu wabanka process yose abona so ate echo ni kibacha ya cyaguranye and vote Bright. Bright nawe yabanka process yose abona gwesimbira abwambara abakazi bambara nabe najangu bakaye bekiza besije rero babwine kamo ndebera abantu mbenda kuma ababodaboda benda kumwiriye ko kayitika kamo no muntu yatari wa movement konka baseba nabanyabo abaturikize mwe bare mwatobwire bwanyu konka no manyo burungi bwa Uganda izobe gyo mahanga gadi I repeat no ija kumanyo burungi bwa Uganda izobe gyo mahanga ganda agatwe yingururiza tinkuza gagamba zayo mare za Rwanda mare emyezi ebiri za Kenya mare emyezi ebiri za Tanzania mare emyezi 3 nanagani ngo rugaruka Uganda je ba Bright bakusibana bajuma Uganda je bakusibana bajangu turukubi munonga abarukubi munonga bakusimbayo bariyo konga wabo kibyaha no takachimanyire kandi kindi kinanyira kubatangaza mbaseba nabanyabo ninyenda mwahore President Museveni nka President wihanga mwashuwe mwahore President Museveni nka chairman wa party aba bantu babiri nabakana President Museveni no basa kubura kwatagana no nka chairman wa party konga chikumanyisa nguto kwatagana no nka President wihanga habo kuba President wihanga na kwataba FDC na kuraba abanupu na kuraba jema nico abantu mucho kora mu president ngu anywanira ba DP ba mau ngu president ngu nakwatagana nabe ibinakananka aho naba nakora nka president wihanga president of the Republic of Uganda nate ko kwatagana nowa nabo banupo n'abantu mamuryansi ya president wa Uganda echo mwe muchikwati nani mbashaba baseba nabanyabo opposition eje mukureba abamwe bakagitwara nk'emirimo employment opportunities ninga shi jobs imwe numbareba bakuzama TV bakuzama radio konga bamwe bajamurimo na matrand coordinator nimanyita kampara bajeje bampwaho hati we chikuno kuronde bigambo byo kwishaka bato mu ruhuzyo yokagumo haze chamani iyo nko munyetori yo nondeba nko munya Uganda yo nondeba reka turebe bizibe ebikushasha twena nk'abanya Uganda tureke mutwaronda bebembeze barungi twagenda twabimara echo ntisa kuchiyama yale twakweta determination kabe inaba NRA abo babene bazo omukibira bakabe nakesho ngurukabo kakuja ngo nitasonga na mtutu wangu nikombe we Uganda na wanaichi wote NRA nipe uwezo nikombe we Uganda na siasa nzu imwe mureke tugumira murareje abagona bari kureba ba president Museveni turuha kandi Uganda nezagumira mu Burundi aba ba break bakumanye cyo gukora